kunjalo-ke eNingizimu Afrika Mzansi kama ngosisibongo ngwasho isizwe Nkalakatha Sizwe Dintla Suthe workshop eThekwini uNdoni-ke wethula-ke umsebenzi wakhe kuyi-CD yakhe ka-2025 phambi kwami-ke ubaba uGadla umfoka Ncumalo ngakaze uma ngithola ithuba angicishe uyaphuthuma nje ngoba uGadla ngiyazi ukuthi uyashesha kodwa kukodwa nje kukodwa ngeke ngithanda ukukhuluma nawe uma ngabe ngihlangana nawe ngeke ngabona phakathi neviki kwenzeka isiga enye insizwa yethu babusomnandi uthatha igxathu ecabanga ukuthi wonke umuntu omdala fuze alithathe futhi-ke yinto ebade ingazange ilindeleke ingacabanganga but yini le ekubantu bakithi eNingizimu Afrika kwaZulu-Natal amabhinqa abako-TikTok abako-Facebook zonke izinto zokuxhumana ayenze babe nelungelo lokwethuka abantu abadala lokweyisa abantu abadala? Hayi, ukungafundiseki nje mfowethu, abantu abafundisekile iyona nto le esidalela inkinga nje eSouth Africa, ikakhulukazi thina abantu abamnyama nje yonke into yethu ithi yinhle siyifaka unyawo, kodwa bekuney'ngane-ke la engafundisekanga ngeke senze lutho-ke ngoba abazali bazo abayithandi lento eziyenzayo kodwa zona ziyayenza. Laza zazi ukuthi leya nto iyingozi kangakanani ngoba uma uthi kusomnandi ngakuxolela usomnandi kodwa abantu abathanda usomnandi ngeke bekuxolele bazokufuna beze bekuthole. Kanjalo nabantu noma ungathuka wena uGadla uma uthi uGadla ngizokuxolela mina kodwa abantu abathanda uGadla ngeke beze bekuxolele. Asikhuluma ngoGadla lo mcimbi okhona la eThekwini kaNdoni into eyenzakala engengindi ngibone emcimbini abaculi abafana noNdoni kanye nabanye abaculi abaphezulu kumaskandi abaveli emcimbini njengale angazi kwenziwa yini into engithe uma ngicabanga ngiyibukisisa ngathi isho umcimbi ohlanu ngohambe workshop akekho umculi engicabanga ukuthi kuyinseka kumaskandi engeke ngimbone kule ndawo ngaphandle uma ngabe ezothula umsebenzi wakhe. Yini eyenza abaculi abazinsika zikamaskandi bangayiseki imicimbi efana nale abaculi bamaskandi abancane? Ukuyiphakamisa wemfowethu, abantu bathatha bona beyibeke bona kwi-level kodwa suke bebekwe laba bantu abalapha phansi ufuna ngabe baya ibona abasuke bebabekela phezulu. Uma sebebabekile phezulu abasaphindi balibhage kubona. Ukuyiphakamisa ngoba akekho umuntu onganqunywa abantu abamthandayo. Baba uGadla bothola isikhathi sakho baba.